you. Tun introducing Molin Kate. She is very special, a professional, and then she had been exposed in the field of compare. Ladies and gentlemen, Tun New Elise. Kato ba namin? New Elise. Program nom là gồm là lại dính hơi cả cho thế này mà nếu đừng kỹ ta hay Again, nag-isang nga kita tuwisayin, kita bang ipapainuwa Dalil ang siya ang Thadou sa atin sa bangkot ng trading nga yung zirin ang masabayan ko ng kaping panggaon na niya abanin, nipis ahong kipagzaw siya sa bangkot si Boy na ganigin Patak na din ipagzaw siya kaping nga kanda na nangyungkin Thadou kanda pwede na din kunin PCF pastor punta na singson ama ikuwit patak lataw na iman pwede na din Hampalohin na sema Chulekal na sema Nipila palbi na sema Cawang na sema Tupad na sema Dapat na misa Punihin Hedimpat Kapukapatehong Hedima Cawa Zuwa Gulmut Patin ko na kipati sa ina Ano man jiyo Tuniazang Kaya Natsatohon Dali ka namunuwa Kapukapatehon Alaboro Kagyalo Takilana Nangna Tangwa na petay dingle Gulmut Bal tay dinga Ito bang Kinlupit na Chibana Ichilainin ko Kung mazirwa yan Nagpichon chema Meding dan Dito ang kipalina May thay doon kaya kung mga ito ang sanggo pa ay piyo ito mga ay lungsir ay lainuwa yung lungpon na may thay doon kaya ay ko yung kapaw patin nangina na hiti tuloy ni ko hito ko piso rin kanpong daw kiduvin kakipanaw na hingatan hut kiduvin Amen. In Government of India, ay happy now kung saan ko palimna ni ko toho ng trading, lim trading, kipa trading program to kagong tayuin ni Chizalan Zong patin hitangga ay pipa namin katangwa kiruvin tunin nangwan vang neighbor pidivin nakut kira hinlandoin kapag ay suminin katunay amen in cultural dance TC Wire cultural troupe was in the good environment silang chotan in stage mulo tawin meeting deputy TC Wire cultural troupe PCF Youth Department TCF presenting you a cultural troupe of TC Wire please give a big round of applause for TC Wire cultural troupe
say bangawin haulim na ngay ta kan inay Thadou hin tun. I don't think he need description because he's already in the heart of everyone with a distinct personality who is the then Thadou Inpi president. Thanu bam lai dingin e chukalel mandi cheta ipile tuni sawang ko to kumsom gul hinna Thadou tribe recognition India government Inpi nawa phá lại phá thôi AP wa có thể thằng wa ta AP về cái này special rights Juliet tuna cút pa pan pe wa pu no se kang te ama chunga yong ki panda ka phogin ama ke Halloween anh sung mi ten tabanga ngai lut na jala halpe na in dei je wen ama ho chunga long anh sung mi ten a chung ke pana ka phongin na he chahin mit mo na khat anaum tan ka ti chu ama atu sim profile hi and collection ball na di hi anaum thimin chi chon na ki gel do to en last moment a chu lam kai ten in sei pe la chi chu agi ball mon pon ja chon ngai dam kan thu min he chu jeng long le tu ni chief guest a pan pe wa pu James Jetty James Singson IRS amazon ngai lu na jala tu ni sawang kut le Thadou tribe recognition kumsom kulina lungai lu na jala hong hat thei jewe na jia cha te to pumen hong jawon ma chunga jong ki pa na thu kan phong in he jong le akiko special invitees Pu TS Joy Hauke amazong hong hat petawen sejong le pu NJ gangte IFS amazong an sungbi te to ngu pe amo chunga jong ke pana kan phongin sejong le Harshwarden ama commandant laya pa hi rolang te hong te hin tu na hong te pon tong le ama chunga jong ke pana kan phongin he Chusong chorin Thadou ten tuni cút sawang cút bol nau le kumsong gup sini tribe recognition ni a tribe chan khompi unau te ade den khanan GWA tribe se sunga simlai te cái tin này he GWA Judwin ama ho ke se Halloween GWA te jong e hun hap bewen ki pak thu kan sin he jong le sim sel boy pool chi pai te tribe sunga hin ama ho student ho sunga jong ki pak thu kan sei kin he jong le adang collection kabol man lo omin chidang long to omin simlai te at simlai te wifi te marte tamta delegation ta khat hi ni he hong so ke jun cho chunga jong kaiman ama ho chunga khat chen ki pa thu kan sin he chen jong le tuni ku chawang ku le Thadou tribe kumsom gu sinna Thadou Inpi sunga program committee ni ki o convener te ti tabang phar hoi ta Thadou Inpi te jong phan nin pi je oi jong no chungwa sei jo lo ki pan pa tu thu sa kan sei kin he no chungwa he chikur hi ong ki bol lo ne he tu kum chon Thadou Inpi chu kumasa chon interim badi ana ki pon
chỉ cho full fledged hong hi chun president à in rengon cha chun ken first meeting a chun nei then tawa hi le Thadou ten first I bol di chu tu hung ding November teng le sawang ku hi bol di he ti a chu keima ka propose keima aim of object khana nom je chun he ji he hung ki bolin keima ka staff ho ka ti chu ka to khom pi sei mang pa chong ho la chong chun thu ka sein cha chun mission hi kana pang tan he sawang ku di bol di he ti chu kan sei do dung chun keima ka kloi pi u nau tribe te cái hết ho sao đây là ho con mà cái chế thì tụi bằng kinh cái này đi in sai he này cái thua bị đi he thì cho cái thân ní thật thùng mà sang cho cái nó chỉ bị tàn he thì cho tụi nín kinh hi hỏi tại mà họ dùng không sát bề bên rằng lại họ thay đổi trái tay xuống nga rằng thay đổi bao thọ xe xuống nga rằng thì bằng kiến lúc bị tại hi bằng khóm thầy điền tạo đến sang mi pi te chung lại mà họ chung nga rằng chốn cái bà thu cần xịn này he some pi say pong cái tiếng thì welcome speak na cho hen cái họ là một xây một nên biểu lại xây thì cái tấm gì win khát ni không cái họ máy theo hen lem na thu sei chu chan chung ke ma hing ka ting aba na adang hon hung te la ta le pa min te seiwal sei ke ama le ki ngai da mu te ka pa e hello kalim ki mu ta he lang ding ka te Pipi daw say kutsibay ama sa pentain tunia ngayon na naita laphat mantam cheu nahin se do wa chelai chawang kut lo thin sa ding le jam hoi dinga lahong so ke jewin committee thalengin la bon chu chungwa ki pa thu kan se de chubanin tunia kut pa e pan peu pu no se gang te chuting le chief guest Pujeti Singson special kazana kuchi bai khan bol kinwe dunia ke sai mundinga ke pichule 60 years of Thadou tribe recognition chief celebration pa ju kan sei de hin hichi sai masangon Thadou tribe to it is 60 years ka sai masangin thusim chamcha ga ke sei le masang lai Thadou thu hi sei ting le masang lai tuna pa te khang alo la tuna pa na su Thadou te leng na ki sangin balma a hello a hele lengam sagi na ki puin gam tin gam jang thusi mai ki sejin a hin wang tunia jo ka ga sei nom pen ta jo hele ki jo ho chu ki koi chum jemin ki koi do ta di hen lang hele tunia he ho hin district khajong nei lo la yo hin lenga mi pon ho hi jo jo chumen ga ke koi do te di le tunia ken khan sei nom pen ta cho hi le ahin British khang hong ha panin British ten ipaw Thadou paw hi record ala bol ta win hi chi Thadou paw record ala bol hi British khang doctor ni ngai thimun lang Dr. G.A. Grishanin, Thadou paw hi amahin Tibeto Burman family ahin it's a white spoken language tin alazain abanin Dr. Lieutenant R. Stewart in a slight notice of Thadou grammar in 1857 alazihatan to tingle specimen of Thadou language 1904 Dr. G.A. Grishanin alazain to tingle Thadou grammar in 1906 kumin TC Hudson in alazain to tingle Atsay nalama dingin William Soin Northern Thadou Kuki 1929 in Anaji Tavin Hijikan say do na penta cho hile Thadou ipaw hi 1857 lang ako na Thadou paw ti achu white spoken language ta ni kasay masaitan Hijika ka say no na penta cho PJ hamiti hele iho ipaw hi paw lui ahin
จุดทิ้งเลยตู้เลยตัวจงมณีปุราจง scheduled tribe ละpopulation ตั้มเป็น the second largest population in Manipur ahin la Thadou tribe ti ahi ke team to lo na ikalawa hi jong omintin hi chawaji along hin accept bol thei bovin hi chapa chumi conception a choma hi tan kin ka ga sei nom pen ta cho hi le tu ai hon I tribe mu hi CP hitin I tribe mu hi dom sang mu hitin I identity hi ho mi khat sang chit ade dia sim lai hon I identity hi focus bolowa I tribe mu hi idop sang diu chu kan dei sa pen kin na hi abaning hi tribe recognition thua hi shading be se chu ka het lo he la di ta chu a hin la cover ka ga bol nom khat chu hi le hi tribe recognition basanga hin any Kuki tribe any Naga tribe manomin hi cha chun hi chi thusim ta tabangin ga ke sei kit le hi tribe recognition any Kuki tribe hello la any Naga tribe wa chu kituna anom tapon tunia ipu kulpa puno se gang te to masang jama kana ki ho naw cha hile ma na sei na chun masang lai chun Kuki company yang anome atin hichiwang chu tulai khanga I hon he ta puwin Kuki company anomin any Kuki tribe ma chunom ta chu kilung tu de la chuna ki pu hin hila kilomin ti chu ma ho khangai tan tu e ho khanglang hila ki tapon hichilaya boy pe na thu sima ki he chu hele Kuki siki Kuki ma khai ti na boy ve ti jong thu ase jovin hicha pa na chun central government na complain na chi in any Kuki tribe ti hi government ko manal hunta je in 1956 in central government in hichi velvet na modification 1956 nomin notification order number SRO 2477A dated 29 October 1956 akona hi Thadou tribe recognition na hin tunia ay manukum som group hi 1956 apana som group channa som group ve channa recognition day to 29 October 1956 so hin 29 October achu naman diu dol ta ahin la hi chawang kut to man khom de kiti ja achu tuni tarik nga November 2016 a hin man hi ti ong choka se benom kine achai na lama ka sei no ma hi le 1857 kumapat na Thadou grammar British ten had piwo ahi tale 25th November 2006 na ichani phau hitam ti hi ema chi kidong le hen ti jong ka sei do nom ki ne chule mi pi ho zo se ikitim nom naw chu ahi le amasa phonin ya Indian government in ahead pe now ya identity Thadou tribe hi dom sang phat lew hen inam pi diu hi alam pi hum ding hitam ti yong hi question ki do nom khat naw chu hi to ting le hi tribe recognition apa na hin Thadou literature ana omin ting le azaza hong umtan tu hi tuni ami pi te anga ke sei do nom pen ta chu hi le ipi hi le e ho Thadou tribe government recognize e bolokum som group asin to ke honin nang le ke yin tunin ipi jong le I tribe mo hi dom sang pon hitin Thadou pau tho ho zo se I bon che ke juin I tribe mo dom sang che hitin ya identity focus bol che ta ute ti chu ka sei no me ki pa Oi sitlo chuzong le pu el kip gen amani akonin holim na ngeita ingay hatawin abanin cultural dance khat inay na layo ve cultural dance hi Lensong Hoi cultural troupe actually hichi Lensong Hoi cultural troupe hi a participants ho hi they all are real time couple hi ve real time couple hi vin mi pizo sen ikhud ga bengoite
no mui chi le nam pa le ham phung le cha pai phe tha do mar mi zo pai te zo dang te sim te lo a tui nga si le bar abang ui tu lai a khang thak te ho hin tung le chang ho chi le nam ki hen đi ki me he đâu qua đi min qua mang in đâu ga iso zo ta chi le nam pa le ham phung le cha pai phe tha đâu mar mi zo pai te zo ang te sim te lo a tui nga si le bar abang ui tu lai không thang tên ngày tua un nu le pa te pi le pu chi le nam ki pung khat na su se tu i hiu ti mai tua hi ti chi le nam pa le ham phung le cha pai phe tha do mar mi zo pai te zo ang te sim te lo a tui nga si le bar abang ui nan ki som do tua in lung ki tua in sem po ma bang ko mi ong ki ga pi te sa in lung khat po zai la oi ti chi le nam pa le ham phung le cha pai phe tha do mar mi zo pai te zo dang te sim te lo a tui nga si le bar abang ui Kipao me Lensong Hoi cultural troops, the real time cultural troops. Ibon Savin, ikut gabeng kidute, ipanaw besanain. Lam nan tatay vevin. Lam nan tatay vetavin itaw inomine silip he zeng veti ka hai. Nanop nawam. Kay zeng yong in silip ben tun. Lam se Halloween. Ongi tamovin. Beautiful, talented. Nu paruin langi ta khat hung sa pi dewe ni ko uwe ko bengute nu paru lemang mi te do se dia ipana in savangku ni lopi tu ni ahi ngun hong le ngun ipa in lem komute
vang ku ni lo pit tu ni a he te a khang I bon sa ki pata in le mu te ki pala cha vang ni no so bang mi tin ki pa thano me so mai hay se le mu te cha vang kut 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 o cha vang kut le pu te ho chona hala sa na ni lo pi a choi hoi e ki pa na o cha vang ku e ho dia ni kho lo pi ki pa na e ta num ta a num tai tu ni dei ho vang pho sunga a te a khang I bon sa ki pa ta in le mu te ki pa na cha vang ni no so bang mi din ki pa thano me so mai hay se le mu te cha vang kut 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 o cha vang kut pata in le muite in le mala nu le pa ko le paite ki pata in le mute sabang ni ko ni lo pi at ni a kang ibon san lem ko mute ate a kang ibon san pata in le mute ki pala cha vang ni no so bang mi din ki pa thano me so mai hay se le mute sa vang kut 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 o sa vang kut mi din ki pa thano me so mai hay se le mu te sa vang kut 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 o sa vang kut aba nahin tin bands inayuve the tin bands tun abanin the tin bands ama ho ko ala nom nom lam the aki hot nom nom ki hot the Tin band, tin hearts, modern dance. sorry the tin hearts Asanom daw sen lam ho te. 해주고 있어 Liar, liar, liar 더 날 속이지 마 이젠 더 이상 알고 싶지 않아 I don't wanna know, no, no 더는 너 Tin hearts, they have been performing in several shows. 가요 여기까지인가 봐요 Get up 뒤돌아서 나가요 이 사랑의 끝에는 미움만이 남았네요 끝이 없다는 그 사랑에도 끝이 보여 어색한 이유들로 질질 끌지 마요 늦었어 이미 끝났어 차라리 이럴 바엔 더 싸우다 지칠 바엔
미친 것 같아 너도 날 보고 지금 좀 미칠 것 같아 이해해 나도 내가 좀 미친 것 같아 난 좀 미친 것처럼 리듬에 맞춰준 것처럼 한번 떴다하면 여기저기 난리 나이 밤이 다가도록 우리 모두 난리 나 감정해져 있어 난 그저 오케이 그저 아무렇게 그렇게 너도 난리 나 널 외롭게 하지마 눈앞에 세상에 이제 숨겨온 널 찾아봐 Do you mind 미쳐 소리 질러 즐겨봐 또 이 밤이 가잖아 다리야 흐르라 내 보고 미쳐 모두가 미쳐 미친 것처럼 그래 미친 것처럼 좀 더 미친 것처럼 미친 것처럼 이미 미친 것처럼 이미 미친 것처럼 지금 내게 미친 것처럼 내같이 미쳐 넌 내게 미쳐 날 못 믿고 넌 내게 미쳐봐 널 내게 맡겨 날 못 믿고 널 내게 맡겨봐 아무것도 묻지 말고 날 만나봐 얼른 따라와 내 보고 미쳐 미친 것처럼 그래 미친 것처럼 좀 더 미친 것처럼 미친 것처럼 이미 미친 것처럼 이미 미친 것처럼 내게 미친 것처럼 내같이 미쳐 When I feel like rocking and dancing, showing the steps. Hey, Lynn. Oh, Just a second. Just focused on the. I'm sorry, I was carried away by that beautiful dance. So, Abana. Up next, we have an outstanding singer who have Amy film actor Jong Hee, Châu Tieng Le, Lasa Amin Thang, Golang, remixed. Miss Saso kay mo. So ang kut lawang sa kanay po ina. Go git tay lo film ka sa ben kinep na thon ji kuin sang yo. Hello. San in ka hi ta ki ne na be hin ho hi lum nap na ding avange gen thei na hela ni na ki ne na ba bang tu ni amul ta môn đinh gol vàng là ta nộp na chân lâu hin khu hi nộp na chân sâu lâu hin khu hi
ngày luôn na dừng lệ số tiền lại cái san thấy lâu ngày lần nhìn dòng lại san thấy lâu à bây lâu đình cả lung xịt na thiên sẽ chú san thiên sang và han bang ngồi kita lung xịt anh lên mẹ na thôn ngày lại gian cả hi ta kỳ niệm na be hin khu hi lung nap na ding avanye gen thei na helani na kỳ niệm na ba bang tu ni amul ta o lung sung chi min cặp mây ta ấy sa môn dung gol vàng là ta nốt na chẳng lâu hin khô hi nốt na chẳng sâu lâu hin khô hi cái gì bé Kaka si benom cho hile pu no si gangte hile pungul kham IFS Joint Secretary FSI Ministry of External Affairs apin na apa hi tun pun Thadou bao cái thò lô là chú sáng khát giặc cua song ngà lấy khát cùng mà bắt na cái thò lô pan hay tàn chú nhà hi căn thò pan kít đi ngay in cả chỉ ba chân bùi lăng à chén dâu xe chun vang hết thầy yun nát chân đang ngò hết lâu nó mu yong lệ nên nó ngày thiên gì vậy cuối sân con bò nôm khát chú Japan gal ma chun Japan gal cái sấy man cái cùm hi tu cùm hi som giết về nì cái hi là cùm hay tài cái này tôi nó dùng hi aban nên phát triển nó chia thể tập buồn hay vàng nên cái hết sun cái chỉ cái nó mà đi ngã hàng thả thế đi ngã phát chùm đi ông khát lệ tiền cho họ chú cần xây đi ngã hiện phát triển nó cái ngã dùng bằng amang khát thế gia đi chun thiếu phát chùm ta hiện tiền amang khát thế lâu thế đi vàng nên người giật ta dùng hiện tiền Japan gal ma pen dong hi ding a hin nam dang ho pau chuom jet to ki ho ding ai tieng le ama hon to Thadou pa wa hi ki ho yi a hin tin lai chun cái họ nèo lai chun con pau cả hen đầu dễ chun cả kiểu tiếng là mau có Thadou pau kiểu gì cái gì tu lăng hiền tu cùng sáng ni dâu lăng ai cái hậu kỳ thiết là con pau ai hậu kỳ lâu ai là lấy thấy pau thì lấy hậu tao về hàng thao họ nó kêu điêu chú ý bị dễ ham cuối sân cơn bò lên nắng nào thì nó cái đòn vượt cao đi tiền lai chun tu chun Thadou nắm recognize ít tiêu là ít bao cái họ kêu đã na chú Japan gal British phán lại là cái pana chú Thadou bao chú recognize lâu tí sẽ lâu đã na nó cái ghé là hiện khát đi lại chun hui này mua dòng lệ
lang khadamul le tampi nadalin lang khadamul le tampi nadalin idet mawin che phat chun sang khada ko som ni le ma le som thung ki ka dung chun ei hu phulom ta ye chun che te chun che ho hi ki del la ki del thei lo ki phayo lo hi le pe na gal ka bol ding ai hun ti pe na gal hun bol le I lau hun se a hi le alo hin ye chu abom hun ka yu du chu tu ni chana he ki thong nai si ba hai lo lai hi ve khadhiya aneda dena thiam na ki hola ai lo le khan to na di ki hol ding hina pi chu chu inel ma teu chun ilawa bomon ha lu du le chu ahing yeng tu hin bol nom hi lew nu nei ho le nu nei ho yo se hin apa sal to ki chen le acha teu ki ok ding ri kok nai shun bol ki dong le ki chu ki na la yu te neu hi nom be seun ai wangin che dan khala chun ning kho sa na hi itiam man cha ding ti le ning kho sa dan hi badung to bang hi badung khu adang cha etia atwa yui le tui kang che thai talo ama wang hung ki neu sa asu langa yu ya hi le dang cha pa chun chom khadi yui le don ding imun chom khadi yui ki da hi le ki sil na kham imun chom khadi yui ki da le ki jat na kham imun yui be ki na hi le len che na adon na le kunga ki tol na kham I chol hung dam ai ho chu chu hi ta pon atau langin wapi cho atau langin yu yo tawin tun itel di deon chu ni yo nga isu pi ho industry training a Kuala Lumpur Malaysia putia ache na wachun kakimu de no le hoya un nei ga ma chi wen amau tau wi nei ho un amau pa wa ho ka hen lo te mun le india ai ta mang thai ta wen na to ding dang ke ta lo politics I ti wen I politics siu chun khan to na ding lang sa nga kiloi buai na ding kiloi in sung su cha dai na ding French le khabu khat ka sim na chun French khu nge kiti wen blackboard khat ane yun tarikh hi da hi ja ki ka chu apau hun na di hi le anu chun blackboard a ji in ki ka se chu apau win an hunen chule apau hun di hi tiang la nu na sunin anu hồn đi ngay tiếng là pa vì nó sụn này y mà chẳng là cái chén thề bồ mẹ chỉ có thiên này thì viên y mẹ chỉ thiên một chút mai na chỉ xe ấy thiên một là chỉ thiên lâu đi về tu lại ta hi I Bible wa chapat hai mang kiti chu idin mo no hi ta Thadou abul pi pe na hi jein Thadou la yong chu phunga recognize ding hun gel yong na lai hi ti mun chule apakhaya apu so a recognize yong hun bol nom na lai ding hi ve che cho hi le lo chapa wa mangin
มีบ่อันมาดูจากชุที่ในทิมตาเวจะชุฮิดาเห็นลังหิเลบารมากิปนาทริปุระจันหุอิกามุอาฮีขันหอนอมข้อมูลอีปีบอลัมกติเลเมชินามีอาชีพโรบอทอาชีพที่อะไรเป็นตัวนี้ไฟนอลนี้เห็นอาหารเป็นอินปลายมูดีไว้ที่เวทีไอ้หอยปีเกลเชนดิ้งอีปีบอลลุ่มอะไรข้าชิมดอโจเชIAS Government Pass IRS IPS ไอ้หัวขัดสาวเราอีกคนโยเสียวิดาลาวอีวอดเบียพิจารrefugee คนแจ้งของมีอยู่วอดละที่ไหนตะลุทุนไหนนั่นละที่ไหนตะลุอีเจนนั่นเจนเจดโอที่เลยเฮ้ยเราสู้ดีว่าอีกมุลเบียดีจ้าลำพีละกี่เสียนกูเราไอ้ก็มากี่ปนาคันตรงนั่นที่ละกี่ฮอลเราที่เตจูอีเบเกี่ยก็หินก็หินที่อีกแก่ลงมาเนี่ยอินสุงอาอย่างนี้เจ้าโยเสียกันแน่ว่าคนนี้กันนับปฏิบัติก็ปฏิบัติหน้าหงหลอดที่หน้าแต่เหตุจูอุจจาระสาวทุ่งก็หินก็อุปาจูสำหรับแม่เนี่ยนับปังนี่น้ำมาอย่างจูกุ้งกันกับโยจมปุ่นไอ้แหละเอาให้พานินกับป้าหินกับป้าจูมวยรังไม้ไก่ขุนทิ้งรังมีละอ้าวสลอยตายlâu sang ngắm ngã cây mi ni nang coi in buồn khát đã coi in khi nàng lấy cùng khát đã coi in chói nè khi này tiếng là nang ngã để tiếng cái ta cái khát chả là buồn cái nang ABC dòng xin lâu hiện in nó làm đó sẽ cho cái dòng làm đó này cái hiểu họ liền cái hiện có đó để cái bồi cái tiền lệ cái chú kalau họ dấu xe chú cầu là cái nào chú cái đà là thế là dấu kê ta cái trái đèn tại sao để phát đó là hung thú mà để cho anh là tàu này anh ấy chỉ chú anh nhìn chú ít thì lắm ít thì này ấy họ chú lắm tí họ kêu nhiều chú thằng chính lao na lên na ahung han le adel sau adel ho chu ahung do phat na aku dim man go hori yon ki bu ya adel na company te na kamu kao cho na len na yong chu tel de na bo ru che chu christian te dan ai den ai le chỉ chụp bát thiên có mà ít tí sấy nào ấy đến ít tí lệ, có bát thiên chỉ có bằng ngà vàng xiên này cái in xuống ăn tung tê ôi trời ít tàu nào vậy, anh đó cùng nhì ham cùng thùng ham dâu chun, ấy mà ấy hồ những cái cặp tuồng những ấy là chén nằm trong tàu lưới ní cái hào sau đó, chỉ cho ăn gà ấy, anh này ni khát chúc cái buồn pa khát VLW hiện nay mà cái to lại wa VLW chế pa chú in là chun hiện nay thế khát đâu mình buồn này nào cái gì này hơi bao ta dầu găng dầu xiên là thiên kỳ dầu ta kí tụ tài găng ta lâu bỏ này những dòng ta lâu là chuyện in đây pa VLW hi là cái dòng công là nó còn là hồn cũng sang sòng nó này đến hi ai ít thao được chú chán dòng ít thao được chú gà lâu lại ong cái gì này can người xiên xuống lên này càng lâu họ bị chú hơi lăng sử dụng tam
บอลโลเฮลาเนนวมเตฮีเยวจุนปะเทียนอินตั้งมาจอนเทยท่าตะปุนที่เยจุนที่เช่นไหนที่เทียนมุตุบอลดังอีมาบอลดังอีเทียนโปที่เช่นนักเกยเลียนดอกเกยหาวสะดอกเกยทุยเห็นทีเวจุนอีเจนเอาฮีอีแขลูกกันโอมินจุเล่ที่ไปบุลวาอีมูจูมินน่ะจุงอาชิลเสียบอลเลยอภูน่ะละอโลดินะฮิตีไออภูละนี่จุเยซูจุนเกยมันก็บอลเดียเฮเทนอีกปัดดูเลยไอ้หัว subject บุยตีโลวินไอ้เยซู subject จะเฮหัวนี่อีบอลนะปุ๊บที่ยาจุลอหิมเทลว่าให้ตีเดย์ตาเวตัวเองอีที่เขาโยเชอีต่อบางเดือนที่ก็หุ่นปฏิบินก็หุ่นปฏินาก็รอหินนั้นน้ำมีหนูว่าน้ำมูดิวขัดชูเจ้าเล็กจีนูฮีมีดำเชลโลเกลก็ฮีเวนก็หุ่นกี่เฮลายจุนกุลหังดังหอจุนจิตนี่หุกิเจงแล้วอาซาเจ้าจุที่หาหุ่นบางเดือนเวียนนู้มาหุ่นนั่นเองอ๋อที่เวียนมีพี่ละหินเต่าตอนนั้นนี่เชื่อเลยเนี่ยอยู่ไอ้วังอีตัวบางในเดินยงแล้วกะยีนูดิ้งจุนกระดองมนูจุนอามาหัวสางเกยเดียจ่อเยจุนลุงฮันยงขนมผลลุงฮันเราเวลาเก่าอะไรของสุตามิจีแหละเกยแหละข้าเทียนบุญยงฮิโลชาเจวาโยยงฮิโลไอ้วังปะเชียหงเจ้าพัดจุนกวยมากินจันโลเกยสปาเป็นจุฟอร์เรนซาร์วิสอันจีดอตาอันนี้เอ็นจป้าจุนแบงพิโออันจีดอยอามาหินฟอร์เรนซาร์วิสอันสุนดอกคิดตาจิพัดจุนอันเนลละเฮปูวินจานเอลอยเห็นลังจานเอลอยเห็นละเจ้าที่หาตะบังจุกิมุลเลนนกมาเนติป้าจุนวอซาเชียนดีองจอนที่ป่าวน่ะลองเนี่ยตีบินจิพัดจุนปะเทียนฮิมีบ่สูเลี้ยงสร้างอินเดนเดนทอสร้างอินไงดำไหนอาเวดูเลียนร้อยจะให้ประเทศอยู่ลำให้ตีจุกงมาตายจุเละจุดต้องบางไงบอกแกจูอามาหัวจันทร์จุเสยลังพัดปวนกินไอ้วางจัดดิขัดจ่าวมปวนจุเละสารวิชิกอนบอลคิดพัดจุนกระตลบจุจาเลสอมมาหินมีป้าขัดจุนเกยจุทิ้งหางกิจอนกระนมไอ้ลงเลยกระซาเตกิว่าเทปนเตกตินมีป้าขัดจุนมินิสารขัดฮีอีขัดร้องโตวิสาโตเนปีหลังหุ่นจอนยังอินเตตินกันฮักเกขัดลอจุนสอมสกีอินร้องบุขัดโตวิสาโตกระจอนกันเนสาวและกันเนยพาดุนไอจอมนงโลเวเนดากิตตาเฮ้ยกันเนยิงเฮตโลตัวอย่างว่าชัวร์ว่าเขาแกก็มาก็เชื่อเลยจังกินขัดไอเปียนจ้าจุกิโลยมัดเบ็ดเสือไปอะไรจุดที่ไอ้บอลป้าจูจุดที่จุดสามีถ้าทงกองโยนงจุน
มีขัดพันฮอลเขามังก็มากระจีเจตินกระเจียวเลยฮอลเขามังจนนั่งอีปีเดียนะหงมาเจก็เดียเดนสิในบอกที่นุ่มจึงเลยเฮียงเลยว่ากิจอนขนมกระจิกระเตยมีลองกระจิน้องเล่นซ้อนมานั่งเลยจิอะไรข้าสุดเลยเสร็จเจริญกับเปโอเจเสร็จเจริญก็ต่อยรุ่นเลยกายเขาคำที่หอดีพันแมนเสร็จเจริญที่ไหลตาเห็นกับเปเลยที่อ่อนหอบเป็นหนึ่งฉันดังโลดีนะเห็นอินมาหนักงานนะหุ่นซุ่มลอยจริงดูเนี่ยปอดดีงานน้ำบอลเลี้ยงที่ไหนที่อาไปสุขงายกับที่ไอ้เล่นไปดอยในไปดอกพาสุขก็พิศาไปสุขเปละที่กิชิมยังมินิสองกายแต่การพารอลดาจะหุ่นปอดตันไอ้เล่จะจุปเทียนินเล่นกดดันจุไอ้เล่เอาไว้นุ่งชุนเขาวิสันเนตาหัวจูอาเป็นส่วนดินพานุนอาเป็นส่วนละเทตะโลอยู่คำเยี่ยงให้จบขัดเลยจาเลยสมงานไอ้เปโลลันกังออกดีเวทีนั้นหุ่นปิ้นน้ำมันไงในสากินเราดินก็ติหับตะขัดโยจุนจะทุ่มหงทุ่งเกียงจะยองจุนเปียงเนี่ยก็ติอันนี้เอ็นวันต่ออีเนี่ยเจ็บเยี่ยงจะต้องบังจุกินเฮียงเต้นกระเจงเหมือนตุ้นขมาอินคูบาอินก้นเศร้าแหละขมาจะแจงดึงยงใช้ตะลหูใช้ยงตะลปะเทียนฮิเอาเนี่ยจะปะเทียนจุอีหูดีไว้จุเล่ไอหูฮีชัยตานก็วอลเมนานะชัยเลียดีวิวอเยียงพาเยียงลาเปียเยียงที่หัวจูมาลายาชัยตานก็ในนายลายวาจูมันจ่าหิมันจ่าพัตาหิตัวหิวังชัยตานก็ในนายตะลุยเยี่ยวชุนปากายสูบโกรธเนี่ยนะยุ่งคิดกาวินไอ้เล่ปากายสูบโกรธเนี่ยนะยุ่งว่าเสตันไม่ปุ่มมันหัวดูเลยอีมาจากอีกาบดอกเราจีวตายปากายสูมันจะช่วยเลยกินเอวสะจริงมีจังอีจังสวงลงเลยไงดำจริงอาเปจ่อปันใจจริงจะจุปกายสุมันจ่าจะมันจ่าจ่อพจวงเดิมจ่าก็หุ่นปฏิตัวหินก็รอหินนอเจ้าโยเสียปกายสุมันจ่าเยียจะเทียงเห็นหงลงไก่อีบุยป้าเจ้าจุนอีทางวายนางกำเลยโยจำจีเจนุ่มนบจังเสียงเลียนเดินน้ำน่ะหล่อเมียจริงคิดจะลาดผูกลาสาวหิภายกำหอฮิเจนนั่นดีนั่นนักแก่โปวินชีลเดลนั่นดีนั่นหนูเมียจริงจะลาผูกไว้จะต้องบังอาจละผูกแกช่วยวินตาฮียุ่งกิลดองพาดุนภายกำเละทีมนภัสจวงด้านอีเฮเวใช้ประเทศนี้ในปุยนดิงาฮิตาฮีประเทศมัจจาช่วยพิหัมตีอีแก่ดีไว้ประเทศมัจจามันโลเฮลาคริสเตียนก็ฮีอิติเยวอิติลาลอที่นี่ก็อยู่จุอีบอลชัวร์เลยมีกระจุงมาเชื่อชัวร์ละบอลาก็ไม่ดำเราพับจุกกิปามาขัดสาวปุ่ยไว้นุ่งและตะพูจะพูจุกระถูเท่าสุดเลยมีก็ไม่ดำมาให้แล้วก็มันมาขัดสาวปุ่ยอะไรสมอะไรกันไว้นุ่งแล้วก็มุเท่าจะจุปัจเจกนุ่มน้องพ
thò lòm ăn thò khom chú cái cha cha là nè sau là anh nuôi là ba thì vợ nó thì nào rồi cái kiểu năng lô bé sẽ hậu bị chạy lấy con tiền tu ni chẳng hình khát bày ra rồi ấy hậu bị con cái chú hiện tiền chỉ là chun cái chuyện là lắm bia chú chuyện nuông nậu mục khao là cái tiền cần phải là ấy họ hi cái lại là in có thể Israel này Israel hi về tiêu rồi đi nằm cái gì này nó tí suy nghĩ cái gì mong hi yêu mẹ là tao luôn Kasama chun guest public part only in Cima sanga chun mi phabe khat kaga din sa kaga din do sa nom kidin e hola a hu ha tribe danga ko na GWA president pa aun namuna pa na idin pe dingin kahin teme GWA president ki pa me abanin pa Robin Gangte abana Moana Mizo Sisingin din tun nunga niyang pila sa dingin ikove bukan lagi pengelong hamsa yang bintin putih menglen songe unang manglegi mo po na ikihin lo nang lagi lam điều điền dây lan ôi xuống ngày lúc đó đi nung tập đi là cuộc ngày lúc đó lam điêu đi lần dây lan ôi năm khẩn tu nó những quê mò bên itu pun khadna di bopoi mopen inabang ahi poi chumai lutna chung pathina kon ngai lutna lam dil di jaya doi te igam sungai lutna pun nadi trên lâu sen y gần bên thấy lâu lùng hô kỳ hô ti lùng ghé lòng thấy buồn chung bất thế nào quân lấy nụ lam điêu đi lần dây đó đôi kề y gắm xuống ngày lụt đó quân nó đi lập buộc ngày lụt nó lam điêu đi lần dây lo đôi kề lam điêu
kalasanu nunga ning pichu a hello hon iga head bedding wa sainom chu hi a lama hi kalasa hi ti te manipuri film ala kho che copyright he ma he original copyright ala sanu chu hi head back in the khatru tu jong notice concern ayong chu artist khat hi part manu anom the jengin la yong isawin lam yong ilamun part hom tho ke botin today we feel honored to have with us today this afternoon honorable chief guest. So you don't need much introduction because you have already been in the heart of everyone for your selfless sacrifice and for your contribution to work. To chief guest, honorable chief guest, to Jetty Singson IRS, ama speech din ko ute. Repeat the khat dai ko de be thai diu ham. ประเทศมันกระทั่งไว้กินละกินสุมีอาคนในบ้านชาวินจงจะวางกูจิบไปคนบุกินินจามตะตูนี่อาดิงากูดปาปูโนซีกังเตติงเลย special invitees โฮปูจอยเฮากิปปู NJ Gangte IFS Thadou Inpi lam kai ho lam kai ho Student Association lam kai ho ting le u now try ma lam kai ho ahung hazo se na bon chawin ka hun de min kut chibai ka hun bol kin na hi phá hệ kinh hệ kim riêng tán tên dùng cái xây đi hoa hồn số sáu mình cái tin sót xây pung cái tin tu ni hin kipaung tain Thadou ni ini sunu tu ni hi ahin pathirin phat phai pe iman khom the jeun kipa thu ka se hin ahi wangin kemi malin nên ngày thi mun lang tunia de himuna Thadou pau tho hon kut mun khanai man thi lo hi kemi malin no mo ka sa hin inzonga ipu ai lo le ipau tunia kut pan ase chu yengin e ho chi bi maina sa hin maina sai chi wa hi le thili lamjang lo ding a hin atu se yong chu ke se nyom long a se do in thil tam tang la the omin ki pa um ka sa na hi tuni chawang kut imanu hi a chapang zem hon na het do lai mai theo hin na het sau jong hi mai the hin ipu ipa tevin nidang nga konin thing noi song noya onom layun phat sota konin gam thing te ho na sat lavin lo na bolun kum hlung ke na ha tai na tongun alien ane loin inko mizo sin na tongin kum lung ke ya na to tingule pathenin phat the bo in ana to gaw ahun mu ting wa hi le mostly thildang zau se yong ching jong lew chang aki tu tinga chang aki lo aki bol tinga hi le chawang la hin chang aki ajin chang aki bojin the festival hi a symbol of gratitude for the abundant harvest pathin ko ma ki pathu se now festival hin kum lung ke an aha ta ito now chu aga patta pathin ni piu chipa chu ikipa now ida chana wa chawang kut ki mga hin nirang chun Christian hi masangun leha tim khat ka sim to mi ka ki ho pina ka het chun chawang kut hi anaman ting wala kut kin thiempu kut thiempu yung umun ako ho chu zula sa na intin lam na no ta in celebrate abon tulang hin phachi dung zuin aki khel zep zamin
ahi wangin underlying factor chu ina to naw pathinin phat thei bo pi na aga ine imu theyu ine pau chu chi phat chu ilop naw cha chawang kut ki ti hin dahia hi ka gel tinga hi le chawang kut chu ei hon jong ilomun thanung ta in khipa ta in ilomun ahi wanga question khat khan bol nom cha adia khang tha lekha sim ho adinga tukuma hi tu chana hi hon I pi to do aga I pi umam ilekha sim na wai ilo thin na na I hon na wai ilo thin na ki ho ki yel phau tin chawang kut ahi di bang tai man thina dingun lo thin na chipa chu inei the chen dingun pan la le han tiong ka hun tim no min tu ni hin lai muna thil organizable pu Thadou Inpi hi han lang Thadou Inpi hon organizing committee kut committee sem ho hi han lang nunga go lang inu le pa hi han lang TSA ho hi han lang kun hi phata na hun gon do zeun yong mi tam ta invite na bol zeun yong ki pha thu na chungwa kon sein mabana zong apha zo che le lunglien zo che a no tai man khom thing divin pan la che le hen katin kahun ti min thu yong tam sei ta lawing cha chun hun na tang ka ki pa ki hon jong nei invite now ka ki pa thu ka sei pumun ting le chawang kuna them chakat khong pan the now I zan ham I chu kloi nu hung han lang lai hin kut convener pan I hung la pi han lang ni pizo se avelin khud ga banki no te ikipa lo ham kipao min chief guest puwa ko na a very valuable speech apart man tam ta AP ke wu hilawin ade a khang tha te students hon I heading over they chu asai na la chawang ku di harvesting festival hi student hon vet sa na thayu chu hi ile khasim aga so agona vet sa ding ti dei sa na zala asai do khat zong umin ti student ho zo sen ikitin ding bin zong avelin ka hindi sa hi abanin chapang neu cha TID family group ako nin chapang neu cha ho ako na lam na ivet ding ho hi in ti cho hong ki chai ya hi le ei sa pe win tin na li mi pizo sen chawang kut ki pa pi na in mi pi te zo sen ga samulte ko phan lo sin na ngai damun li volute li aki pa
bang akino thimzeptan hizongle beer ball dingo wan bon wa request to ball hi tun abanin memento pe do na phat ka ne yuhitin memento ap do pe dingo win Inpi pu hungintin abanin Inpi lang speaker pu hi intin sizole kut convener ama ho thumhin memento ho ap do pe dingo win kahintile akigot ka win production niya khatga ne nom kinin e hola ahong sa nunga sang din nalayam ale abanin golhang Major PD gangte ila uba umahile iga din PD nguvin katime kudeng se note kipaw me memento hop na ahong kitsay tsaya hile aban special number khatle ni inay na layo ve inga hat pat dingo hi first session na kitsay na hiin first session na dinga kigongsi si program agat jet na layin lungse te in Inpi pu TID president pu sikit zong le TID speaker pu sila nga hinihong din pi ubo abanin kut convener suzole amasapenin tunya kut pa puno se aman si memento hi hong lapi dingin Inpi pu president pu ako na Thadou Inpi Delian NCR in organizable na tabangkut si kina ihong khatpe zaluwa organizing committee ako na kipatil pia abanin chief guest pu JT Singson IRS ama ikaw kidove abanin pu TH Joy Haukip pu TH Joy Haukip Deputy Director Army Headquarter Delhi abanin pu Mulkham Zegangte IFS Joint Secretary FSI Ministry of External Affairs Bipite ho ikipalaw ham ihong khatpi se uzong ni ikipap teyohin zetun ikodu habe ay be dingon avelin katiem kinya ikodu khatbe habe ngin bengote photo session nei no mo bahile photo session phat zong ihon pai video hi phat lauzia apo na pe Delhi kopia imat je kun ki pa ma je ku iman na wa ta ni long thu gel takin yu na wi hi na wi tingai na law ale deu ding ahu khan le deu ding ki be sang na je ku imat na wa pa organizing committee hi le ampi aum ching ahum tel lo ke le ngai te thina ding be sang na कहूँ ताक लगा नई नाले देशक नजाला good organizing committee chill na ipig zikun TSA student good organizing committee te chunga avelun kipathu kung gena kima mi mau chunga le ubana chun dein sunga dipatin pa desang zeta kut pa hina na namuk zikun le kalung gila kipa na thu kung ta te 2 point tam pigen team chi ka hipwa hilele kalung buka lin pen buina haksan na ini lai chawa igel dok diu hilowin jing kali thoa pata zan I mut chala hung cheng phat chenga igel dok diwa tunita ka una hung khom te chengini het dingu pon mo sak pen su tunia ipon dumu hilole inek tayu io je kwa hi tuni chawa hi identity pot dok hipwa identity hi jing ka office da kal bang
dakwa tung ding dakku atung him atung vai gei pa him dakku le ki ma tung pa him ina set na tin cheng ikalichi dan basunga yum dan ipau dan cheng hi identity product to flag bearer ken tam gei pi mun chuma gam chuma kichi na Indian origin community de la kale to gen amau zegam identity ni talayable Indian origin mi India mi bangti na toyum bangti na fel poem ti hun cheng phat changa hi ichunga na sem tele hiya inuya na sem tele hiya mipi yen vil ten le yen jing inam pon hi ichal pang to ikivan na kidigun ikidi isaka jebana chun Delhi iumu hi pathian lum sin zeka hiwa ium sungu hi hun tuni le hom tho takin huni mangwa ihunu avelo tamdan hun kiti mong hi achi sa tuel luya lung su khul le lun to kithi lo hi a khat ve dakal khatimat khelai le bang tin kapin asumin chok dok goleng le pathinin hin nap dam na ai pek alul dan hekomin hun alul dan je het na chau hi lalpa pathinin ilong kimwa tung ta kin e petak kin le e het dok sak le I hun aman tam dan avelu sumale chok thi lo hun chi sa ning ko ba chi sa chu bang ti la le sab dok ki thelo avelu hi I het dok ki dum de ka sa jabana chun thil pha ideya delhia igama patini hung suka nai sema na sem lo ten le kha zila nai sep na hin mi lottery man ahi lawai le successful businessman family generations apu pau khanga pata anak house te mok o chak ding hilogu hun pha dam nai pe ka hun pha phat pha AP ka hi le ASEAN the dinga pathinin hun pha phat pha AP ka hi ji tin ASEAN lo chu bang mal som ta hi thi lo bu atu lo chun a dingom po to ko ti man naw ta chief guest ko na gen golin pathin mal som na kipa na ko ta na kimanga hi bu tu lo hel chu bu a ding thelo pathinin 1 acre hun thu bu tu te to 100 acres hun bu tu te ko mal 10 times multiply blessing petagian gel 100 acres te to 10 times te kha amau blessing za ka chang pui mok ti chi lo pathinin emal som thi na dinga na sep ngai no sap ten again geno thudik ma no pain no gain na sep lowa malsom na pathinin imok phung vuk thi lo phung vuk dinga idea le apata na sep apata time sacrifice ngai apata effort pi ngai apata perseverance ngai simple taka kigen imat fu thaya le je het thi na chule mihingin bila het brain a lut to ema understanding lut pathini nei pik je het thi nai peken thei pen tu chu pathin chau aya je bana chun hun cheng pha cheng in delhi ayum sun I hong ki pat naw in lamte hen ngi lo ding je hen ngel phat ta le mi chon dan bang dan ken le bol ka ti lung chin akan zau bai numa kidi sang ji kin I hong ki pat na in lamte in ko te yu le naw te I khu I ve ka hong ki pat na gam
ko hong ki pan na je chan chau hi ka hin la hi pi hi un cheng pha chenga aya self awareness awang mai le mi hing gi lampia chi dana dika yong ki pan na yong hian ngi kal su khobela imitate ding le mi copy ding ngai san ding atama i hong ki pan na he a i goal kha i focus na i goal pen hi zitak lampi pen chun na sem te ding le hi le khasim te ding ai le hi den hi ta phok te ding in avela ki gel ki ding i hong ki pat na he ka chi na ko objective ka goal ka aim ka intention hi ka chi lang jam nam ti le jebana chun delhi hi student ki laya patin tu lo hem khondin loi le hi i hung tung in bekin ki khop na ding keu ka hun lai bekin bak ki khop jing na ding le pathin ilung gu ka wang ki hello ki tun pathin lung sin na zalen ki khop dan le chung mun ni ti tawa pathin mal som na pathin hun cheng phat chenga ilung gu ka lampi ai chi lai inasep ding ai chi lai ani hun lai poni sop lai bang lai hi le pathin lung sin na ji chawa ji ta kai ke ka ti na ji ke ka fel na ji ke ka phat na ji ke ka wang phat ji kilo wang ai pe thei tu chu lal pa pathin nei ti pathin hun cheng phat chenga igel dok dinu le ikoma jin flag bearer hi golun je flag bear thei dinga a pui hoi tu lal pa pathin ikoma sing ti ito isu ito inga itu dan gala patai eta le ithu ka bang gelem ti pathin he chin tu lal pa pathin le loti na de ya delia na se ni hiwa loti na chu e hat no ni na kitung zo thei po ke practical ta ka het ni chunga lal pa pathin pan pi na le apui hoi na aman direct na zilam pi chu he thei ding lal pa pathin na vela isak ding to point sagi vel ka gen dok de sang na je ka tom cha ka bak gen dok thik chen je chen chu hin la je ba na chun tsa loyo pate ku gongal te committee te na program na gongal wa patin na thil gongal danu kitup ka sa fel pa chak tang na hiwa lal pa patinin na mau to effort sacrifice na pi cheng hi ale tam pia community ading ya amal som na chunga na personal chunga le mal som na manifold blessings na changki na dingun de sang na kong phunga lal pa patinin ima ho yum na chetwa pui thi na dingin nienin ima ho pu sak sita ki pa ki ke psa dam so thin Amen. Special invitees po enje gang ti ako na spits som cha ingai ta tawin abanin nunga Joyce lasa dingin ikovin aman asa chai ting le puti joy how keep ama en spits som cha e ki dingovin ena ki hin pi dingovin itim ki dove chima sanga chon nunga Joyce ahung ki bot sungin dunia chilaya chawangku imanuhi India Thadou te se hilawin Burma Thadou zong apangi ti het sa anom zalovin Mr. Letngam Hawkip MTH uma hile namuna ega din pi dingovin iti movie Letngam Hawkip kipao me amahi Burma ako na hi India Thadou te se hi uve tu ni ahi Burma Thadou te zong azawe home
lại bằng hiền tình cùng si năm đăng chân tha lên khung những ngày ya ghen thế họ rất na sang ga bằng hiền cô yang kitu nong lova cô tôi thấy hôm sa tuy tin đi cao ngạo ngã tiêu hình tai mơ among zinge inam maja dong so hello hum idinga ki gol to lo lai bang hin tem lai zon khadi hina o datin manga lung le tha se khomin ma he to te tau te silai ta ko le aso te chanin len na gam le ya nam dang amang zinge inam ma ja jong lai bang hin tem silai ta ko li aso tia chanin len na gam le ya nam dang amang zinge inam ma dia jong ko li su hello hum idinga ki gol to lo lai bang hin tem inam ma dia jong ko li su hello hum idinga ki gol to lo lai bang hin tem kakipan kipaw min nunga joy si chunga tuna banin Puti H. Joy Haukip, Deputy Director, Army Headquarter, Amai Ko ki the West Song sa IPP ding. Ci ho hong ki sai ting le hud khada program hi session ni ai ki go no hi je chun first session hong ki sai na lam hong hi dia hitan ending part hong hi hi tai. The next session is going to be a very entertaining, so guys na mo che do wa chat lo lo wa che ting wa ikiti mo hi takipa zengin avel vela tapat amujein chi occasion hi takipa zengin masanga taute happy hoyong we meet again konthang dauthang lehen kulen ho pi kana ki mulo hin chule loi alui hoyong tampi kamoin takipa zengin hin ajowa ikhat pu pana sechu masanga just a few back I have talked about the political stand that our youngsters should be standing. Sabte I will repeat again. English on tu chana he khowele rulable hin. English ho khu agial dan khu. We are English finish gangte simte Thadou guki hauke tiam talo hin. Rajo identity khat now dinga chu de le jengin. तो आई कई के लाना जो कई जो कहाँ involve पन political and social आई कहाँ involve पन आई वहाँ गम्ला ताकन बेरा है नहोन एक Thadou student organization Thadou Inpi ते आनंद पोदो है दी के साथ होइन तीचू तो आई Thadou ये दिवा cookie organization ने ती फाले
there should be representative from Paite, Gangte, Simte, Vaipe, all non-Maites and non-Nagas. All should come under the banner of the Kuki. Kuki is a national concept as it evolved, and Thadou is one of the part. Thadou chu Kuki no ya omhin. Ya chu ikat Kuki ti part le. Ikat kede dan chu Thadou pa yong pa lo di hin. Thadou pa head lo le. Common language mandi hin. Na. Kuki will be a federation organization. Thadou is a subunit. Gangte is subunit. Like that. I don't know like that. So this is what it is going to be. That's what I see appropriate. Tu ay sa ibang ikat pupa na sa ibang HU stadium kinelo nailo hen. Na district ang kita kinay nailo hen. This is not a time to fight one another. This is not a time to fight for that I'm a bigger and you are smaller. I am the person who is running I'm the person who is developing the Northeast colony. Na mi sang thum hongin tla chu tel ngok ka hin na tel ngok na khat hongin 200 square hong join nang chu tel ngok lai pin hin ken tel ngok ka he nang chu ke sung mo hin ai ba ka nau te ni we an ti ke ti ale de dan chu na ke chue le to ina ka si yong le ka pu te yong ka se ji hin te lang na ha se lo di hin how keep te le ki sai ta chu la na Thadou te le ki sai ta chu la. In fact, if you ask me what I want my identity to be, Thadou yong hilo, Kuki yong hilo. Na what I want is Manipur tribal. Kiti hanang le. Tribals all say go unite hanang le. Chief Minister when he do, government when he pu do, we will be the ruler. So that should be our political stand. So ile na dinga igon dio hintu gang iloi pate gangte ho choma na hong wen ka kipa le jingin ho yong hita chu ho chu non Nagas non Meite khachu insu khat bo hin tampi se yong le chom lo kha le pa ipun le sai chu ka kipa awal jingin just a word of inspiration because there are so many students around here. So I would like to tell you one very important thing. When we developed, automatically our family develops and our tribes and our nation develops. So chapung ho lekha sumho chu kadai sa na pen choile Bible sending ahin because Bible head ho chu a success no moving chi na chu cha pona hung hin. When we pray, what does it mean? In that particular situation, you are the one who is telling something to God, and God is the one at that point of time listening to what you are saying. So you are telling something to God. That's what prayer is all about. And when you read the scripture, the word of God, what does it mean? It means at that point of time, God is telling you something and you are the one listening to God. Proportion should be we should be the one listening to God more, and God should be the one telling us more. Na tauna jo poi ka tina hilowin Bible chu ishimaile china tam pika heading. Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Ungitin. Seek ye first the kingdom of God, and everything shall be added unto you. Now, so how do you seek the kingdom? According to my understanding, we need to understand the word of God. One of the saddest part that I see in our Christianity is different doctrines coming up, conflicting, not understanding the word of God. I have read this Bible 16 times. From Genesis to Revelation, and when I read those days there was no internet, so I do it very systematically. For example, all the controversial topics like this hacking ko ya kasi chapter jo aum so ita jo systematic ta gasin tu lai jo Bible gasin kila bay le jing. Anything you want to know, you click it in the internet and it guides you. So kadai lan so ekat naute ko ekat student ho chu Bible hoi ta sim hanan ho yong ding political stand on ding na kutile naturally like let me also I can tell you I'm
I'm also running an orphan school. I've told you last time also. I have running an orphan school for the last 14 years. And I'm also developing a Nordic colony. I have so many friends who are already IAS, IPS, my close friends. Okay. So we used to sometimes meet. And you say it, and they say it, like, yeah, you are doing so great things, so many things. I jokingly tell them that we were competing each other in the civil service, and I didn't get it, but you guys got it. But the problem is, you think that the competition ends there. I think that the competition has not ended. Nah, tuahi officers ho koma alen ho koma juko say nom chu competition has never ended. This is my son. I've got 4 children. The competition will continue. Ahoy langa kati na, ahoy langa ikitet liu hen. Asel langa kati lo, say set loading hen. To ay tilpa pu pa chui khat nangte pu na say chu. Life's history yung kipang mama hen ho chu ke ho na. Kipang mama hen. Me, if you wish somebody to be good, if you pray for others, the blessing comes back to you. To our Nordic colony ke semayo hi ratang ministers tampi bekhat, officer tampi khat, they buy a lot of land and the business flourish. Ama ho ja chu ki yong phachom na company yong phachom ama ho ja chu Nordic mi pi yong phachom ding hin. Kita chu mi sei silo na tamata ma hin ai banga to chu sei si ho chu awang siding a hin ama ho da ma gi sei siding a hin ta chu mi ding a tau pi ding forgive and having a good wishes for everybody. That's how God will always bless to us. Thank you so much for the time. Thank you, Pate. Mi piso se avela good convener adinga good committee adinga kipana thupazu Puti it's Joy Haukip Deputy Director Army Headquarter Akona Dangka sang somni ki thopi na Inpi chichu iga head che ding mi piso sem khut bank che no te ki pa pi na in abanin golhang 40 Thompson ama akonin special number ga ngai thaki doite Zawin ule nau koile kuchi bai kani bolwe
feeling talking Get the feeling talking Keep quiet. Avelin pathian ni thangwa ke dovin mi pi zo se chawang ku na ikhat chu slogan choile isap zingo hi in tun first season achaina that's head sa na in God is good ke khat vega se che doite God is good that's the point God is good all the time all the time all the time God is good all the time. Head sakit khatso hile tuni khadinga chawang lanu chawang kut miss hitalawin chawang lanu contestants hozo se chu chilanga anung langa backstage langa hi lamkai hon na ko ve chawang lanu contestants sa jawzo se anung langa backstage langa hi in charge lamkai ho in na ko che ve second session apat na dingin hungki tol na intin host compare pang host hung ki khel ding hi in chika achun pu James D Chongloi ama stage chungai hung pe wintin ka co host dingin chom chaka da dingin pan ki tau tia ke ka hung din do lawa no ngoi ju hi ke jong ka pu na ji cha anung langa ho se se chu amalanga ne khat na hung ki hin thei ding wa hi lewang ki pa the inti amalang ong tam ta o me mi pi te ho lung se ta in anung langa ho chu host team hon zong hin ve tha pe win lang anung lang zo chu su ong hitin amalang zo hin hung ki hin na yo ite tua hi sawang kuromai le ingalol penu nunga hoi kitet na inapat vadio hitain izin contestant hoyong chu anunga green room nalam kai pivin nga lal tavin kigo san namovin lang ipizong le second season ipat masangawin first season na compare ina panpiu pa thangmiling chongloi chule nu alice chunga sezolo committee thlengin isay win isay na banwa kadai ikaluga be kumute amani chu first season na chu isay diha formal tai entertainment ball hin to ahi second season na hoi ichul hazing deu he chamcha boy ni tawin so thena lip thena alam nom lam ding asanomin sading avenomin vetding num tai man deu he akhala dom zong khala thei hai lasatin ki nang ka ki vet la hoi ka ki sai ke ki sala ka thano me tu ha so noi the he zemo ve khaila second season pa na ding win thank you doti khatve dab zonga dab thim ta in hizin mi pi ho khatve ito na so ta zin khatve ga ding hoitin mi pi ho lum se te ni bon sa win khatve ga ding ute kisuli butin kisu halutin second season pa diu ta zin khaile ikong hoitin ga zin yamutin exercise ga bolutin golongo chununga be bin kati po kisni yamun kati bave khai ikom izit be ao second season pa thila di win sawang ko chibai ki bol sawi jong na khatwe chibai ki bol laim di je win nang na hung in tu chung sawang ku ano meti izit be yo chu khatwe ga ki chibai yo ta neola zing win nu la pa ja hong eola zing win cha pa kem second season wang in nu momong de da ne mi pi to we ki wang chu hen ka ki pa le zing e tuin I bon ke wa I vet nom so ke dingo second season opening involving in golhang gomang le nunga root hang singin dance involve pe divin phat ken pe nunga root le golhang gomang station ngai huan lang naki ho mi pin ka venom ta ve asal so second season ki pata zin mi pin puilo level lang ki pan ta ute
tôi hình nung á rút lệ gol hang gol mang chưa kia hang ta lệ stage hi hung hot ling ding in cái câu về T-shirt yung sabang ko t-shirt yung masimuhin. Ang items also in rupees 300 sa tumabo. Akimuin dunyahin na zot kayo hiye. Tuamanin azong po sabang ko t-shirt hiye. What do you have to say about it? I'm so sorry Benjamin Kipgen he boy nahasat na tahan na itazin immediately nakilihatain Benjamin so amtalo zin but Let me announce him. Let me call him. Were you guys there in TSA annual meet? Were you guys there? Did you watch me dance on Zatamla? So I have that singer with here tonight with us. Let us call upon So, ladies and gentlemen, please give a big round of applause and invite him amongst us. None other than Thadou popular singer, Mr. Kakai Gibgen. Men takes time, you know. I don't know who ever said that women takes time to get ready. I mean, look at them, you know, like they're taking much longer than I generally do take. All right, so here we have, ladies and gentlemen, Kakai Gibgen. Thuận cá sinh thế này. Hello. Cút hi imang chiang kiên chut chawang cút hi Thadou te cút ham kati le. Long cút amang win na. Kain ko te ang chin chong nong mo ka salen. Ama chi ki chun chawang cút hi yo
ipam tio kurham ta ka gel hin na tio cho ka sei le a na si ta me la ni sa thimin nang hi Thadou penalty he ti win tin na ke Thadou penalty ho ka hi de lo pi jo ke jon Thadou ke gen pung ho ke ya ka zat chu ka tribe chu Thadou ya kalam chu ku ki ya kala cho na ele ka sei khilam ku ki sunga Thadou tribe ka hin Thadou tribe sunga kit gen phung ka e ka ka kila cho ti chu ka sei ya le Thadou penalty he ti wa na ke isu thong tam ta seo chong la se kyong chu ka gel among chu he thi mo hin te ka din din ai ma so kho bi apa na ma chu mong khom le wen na nu je di ba le na ale khalam chol wa anu ya te hong sa kha te hong cha na vai so hu pa ting le o nabon chawan ku chi bai o sa to lahat na lang lahat lên lại khói dây ngàn ôi chim thấy lâu ôi dù gầm vai xua đu ba phun ra sen người trên tôi lên na dáng gam mà vạ lẽ sông lên cầm nhớ bị bồi tiền đó cả ngày là ai gì bài số thu ấp bạ tiền lệ dù lệ ba hôn dây ngàn ôi gì cô hùng cái gì xin hắn đã trôi gì xem cùng ngày trên tôi lên mà dáng gam mà vạ lẽ sông lên cầm đi bồi tiền giống cả ngày là ngày gì đừng tội liền là cầm nhớ đi bồi tiền gió các cảnh lái gì vài số thu ấp bạ tiếng lệ dù lệ ba hôn dày lan ôi gì hắn dù xì cô hùi cái gì xin hắn đã trôi gì xem dù ngày tôi lên thì dáng gam mà vạ lẽ sông lên cầm nhớ đi bồi tiền giống cả ngày là lại gì